نبونا جه خودان کرنا آجالی و گرانیا آلی کی بویا صدم کود نهادا خلکگی کم دز به خودان کرنا آجالی دکن. هاولاتین گندان دبیجن پرانیا جهین ما مترسی السر هیا. مخابن يعني في منطقة إنك تولي بقى احتمالات استناشي شار قول كاكو بيدا كيف كشتني بفنشولا يو جبلي بيجي كذا مثلا أفشار تركيا يبيا مترسيكو مازن سرما يعني علم اف تشتكي في قفت سريون جدوب نمويت دو فعلا يعني علم برف تشوني يعني هذه بخصوص كتعرض دي جون فون جهان نمويت على فنودنا ما همیت چرین گرانی بيجي خال همونشت حيوان خودون كان ما اب جندي وصوي رشاد ليش منت يوب هزار حيوان هبون بل هم مشيت حفت حيوانكن بوچه نشين مثلا خالتي چیتن علف بكريد درمانا ايشاي نساخ نه دكتورا نه چه اره والله و پشتینگی جی مثلا پاس اب کشب کپچری هوتا ام نویریم بار تو پتایور جلب چین اف چنده بویا صدم بهای گوشتی جی البازاری گرام ببید. هاوند که پیروزه نوید یا شی اف گنده همی نشن حیوانی خدام کن. چنان جوی طیاره لدت. چنان صبنای جو اگر بعد وی صوت يعني يدمونا راسته اغلبته حيوان خويا فروتي سرهنده وبشتينجي اولبجي قالك جرونا يعني عم ناشن خدون كين ده بریان هادا ریجکازورا خلکی کار خودان کرنا آجالیت کر لیت اف سالا دا ریجه گلک کم بویا. دلدار عارف کرساد نیوز دبرا آمیدیه.